So auntie sibela stroke manje angithi auntie now auntie besakhuluma earlier ngokubaleka ukuthi umuntu akahambe ngempela aye kudokotela lesibhedlela ngokusheshsha mamlidi within the 3 hours kuze athole umjovo uthi khona umjovo khona esiwenzayo ukuthi iclot sihlakaze but nansi danger mamlidi kakhulukazi kulomuntu othi cha angifuni ukuya kadokotela ngoba yes imithi yesintu yasebenza mamlidi but iproblem ile awazi wena uyinyanga ukuthi lo muntu ushawe istroke esomenza ukuthi ophe noma istroke esiyihluli manje uzothwena ngesikhathi umnikeza into yokuhlakaza igazi kanti akuzona zonke istroke ezokuhlakaza igazi uzomnikeza into yokuhlakaza igazi sekwenza ukuthi abe worse ophe asuke la kuwena emva kwensukwana simshaya kakhulu istroke simbulale ngoba kade lokopha kancane manje ngenxa yokuthi sumnikeze into yokopha so ukwazi umehluko ukuthi lo muntu le stroke sakhe esokopha noma istroke sokuthi kunehluli kubalekile lokho mamlady okay lento elibiza ngeroot cause ninga yes and nakhona mhlambe yemjovo mamlady kungenzeka ukuthi kudala into eyenza ukuthi abantu bazitshela ukuthi umjovo uyakubulala is because if uzoya somewhere clinic la nakhona bangakucheckile ukuthi stroke lesi sikuphethe isibangwe yini bazokujova uthesikane esiningi bakujova ngalomjovo ngeke ngisho igama ngithi lo wenhlungu mamlady kanti lo mjovo loyo angithi uyalihlakaza nawo igazi kanti wena ushawe ile stroke sokopha lo mjovo uzovela kwenza kube worse so it's always better ukuthi ucheck umuntu owazi ukuthi le stroke lesi inhloboni so that even if uyajova ungajova ngalokho wenhlungu okay lokho kuzokwenza ukuthi wophe even more so if unenhlungu ngona usithathele nje lokwengane kwenhlungu ungakuthathi lokho kwamathambo mamlady okay ngiyakuzwa iyo nto enza ukuthi ungalibeke esibhedlela umjovo yes sewuhambile kanti mhlawumbe ilento oyishoyo yes kanti umjovo iwona lo mamlady owenza leyo nto okay ngiyazi sazolalela ama voice note uyazi mamlady as much as i stroke umuntu siyamshaya manje and kodwa kune management uya survive ukuthi sikushayile or sicishe sakushaya even if ushaywe i stroke lesi siyimini stroke uyadinga emva kwaloko mamlady ukuthi ubonwe yithimba lo dokotela nabaziyo ngestroke mamlady ngoba udinga lapho kumanage abantu abazokusiza ngokuthi uhambe abazokusiza ngokuthi ukhulume abazokusiza even nangengqondo mamlady so ithimba lo dokotela ukwazi ukuthi likusize kuleyo nto so whether sakushaya uzibona ngathi ungcono still uyalidinga nosizo lomuntu ozokusiza ukuthi ukwazi ukuthi uhambe nokuthi umanage into zakho ngiyaso kuzongaba indaba sazoqhubeka ngithi kodwa while ngikhuluma ngaloko mamlady ngiyazi abantu bakhala Dr Mthembu ukuthi le uyazi ngapha eRichards Bay mamlady kukhona ithimba lodokotela engisebenzisana nabo uwa good entwenze stroke mamlady kunana ne rehab yakhona futhi so if umlalele ekhaya kakhulukazi ungasolundi eRichards Bay kuphi empangeni nansi inamba kufanele uyifonele nomuntu wasekhaya oshawe istroke uyambona ukuthi samshaya kodwa akakalulami kahle usadinga ukululama thatha nansi inamba 082 366 3594 uzoyiphinda futhi 082 366 3594 umuntu oshawe stroke ngakwaZulu udinga nje specialist abantu abazokusiza ngalento nansi inamba bazokwazi ukuthi bakusiza soqhubeka emva kwendaba thina hayi siyabonga